Empresa pública de Timor-Leste instala um tanque Profil B, onde facilita a moça a comunidade e a área Becora, mas B, Belaia. Durante tinangi dan laran comunidade aldea Bekusi Centro suku Becora, posto administrativo Cristo Rei, município de Li, lá se subemos causa husi projeto alargamento estrada husi ponte BJ Habibi to Becora, tambahkan canalização bemos iha area nekoto. Situação ne obriga a comunidade tem que só saber husi careta tanque será, onde usa ba necessidade lorloron. Também autoridade local no comunidade husu ba empresa pública de Timor-Leste atau instala tanque profile iha area ne, onde facilita a comunidade atau acesso ba bemos. Responde a exigência né, técnico empresa pública de Timor-Leste, segunda né, instala urgente tanque profile iha area Becora, mas be profile hirak né, bela iha. Estila be nascer waktu bertarbi hal tabi producer tokor bela mai, dia namai orang profile laran foi lá também, semat fácil, agora hal buat dia também, public sentimento, tam lorong surai racing pulang, dulu racing bela iha tokor. Amin ne be aras kalau marah makne, kalau sama bakul be, kalau sama bakul be. Agora portfólio shir mai hor behinga lor mai hor urse durma tolu rua ba letai ida bene poutre mai ustus be to hor be ya batau be sera hor be la tau ta batau be bur digmatika sei ko mau sira husi be niang ne ser lori be tangkine mai tangkine lor hela metau hela mas tangkine mamu khela be la iha sira ko ense be sira ka ami population am persija be lor lorong. Mas bela agora am selaling hela tambe labar sira ba sekolah bela iha. Loro amne am hakar kusuba be mam sir ne be mak metau hela ba be tangki ne favor de metau na be ba par ambele uza. Ci chai ko. Mebe tangki kidung ne teng sir tau be blok ida ba par ta hichai tu amori be kurba dia tau masa be kuru. Se agora tau de tansane soya tansane kan laiha funsang laiha ida ne usida da tu be. Tau masa ba usa tau masa la dia kita. Itu nyenar. Tanah ami profile ne be bot, orse kori mai tahu ne profile ne larang ne mamu kela. Profile larang mos be foi hela. La fase. Agora am himbi profile mamu kela ne amat kuran usa. Kari bot larang luar, kuam bot pa ami pobuki. Tani be asi tuam bapara ami atu kuru be kari. Se masa ba kari. Ni atu sai mamos bahe ba masa se hatung hela bayar ini amat kurang oinsa. Ami kuru la dia. Ami wansir ki kone persija liu be. Dan ini mama karahus mana yulung bawa tira, babor bawa tira. Loke matang hal ami pobuki, ia Bekusi Centro, suku Becora, precisa liu beda nih. Dan ini ami hatoba na yulung sira. Hatamba preocupação né, diretor operação no manutenção empresa pública de Timor-Leste promete se orienta careta tanque sira holi NCB ba profile hirak né, nune comunidade belase subabemos. Ni kalau ba instalação tanque ne be agora ita peita montão ne ya italia kamea centro ne ne iha tempo panak ne ita se lori be ba ya sira. Ohin lorai karena sana itu se lori la be ba ya tanque esse tanque se ne para bele como la se ne bele usa durante passeio. Problema também saída kita atau tanque tamba ite lebane alargamento estrada. Então tem comunidade barak makana salah se subir dia. Tapi quase que tem comunidade ne se subir ia mais si beida be si mercado Becora linha. Deve agora rau tem equipa técnica instalativa tanque e está se lori bebas o basir para ser acesso. Aldea Bekusi Centro. Problema bemos los acontece de aldea Bekusi Centro suku Becora, mas be acontece mos ba comunidade aldea B2 suku Kamea. Aldea Bekusi Centro iha umakain atus hatresin, o total população rihung idaresin. Abraham Amaral, GMN.